Hausi Pawagi Maroiba Pauda, Palibalenga Asina Madam Zadava Isu Sinda Karigumba Amata, compromise story Haina Chief Minister N. Birena Fondo Cray. Amadi, Marilay Naba Singnam Yang Chang the Badagi, Lamfel to Leba Duck Farm Gi Hatchery Unit Ki, Incubator Machine, Sizinaba Yadan Lady. Kurumjare, ISTB Manipuri Pau Miang Tabi Simbo, Taram Noxare, Hausi Pau Sandong Pizare. Palibalenga Asina, Madam Zadava Isu Sinda, Karigumba Amata, compromise story Haina, Chief Minister N. Birenangasi, Romi Industries Ki, Mega Ivenama, Quakacha, Tongnozam Lekaida, Hangdukpagi Thoramda Fondokre, Mang Makatana Haikibada, All Manipur Border Area Development Association, Jingi District Singa Zatariba, Kung Nifuni Pangi, total shutdown Kongzangasi, Madam Zadava, Kongzangni. Masaki Takhanba, Mui Karagi, Toin Chilegi Satabani. Manipur Sarkar Handak Pakalagi Vatavagasi, border area the Lariba, Lambi Tong, Amadi, Tongan Tongan Hiramda, Hena Sakotana Pakalak Vatavagni. Handak Mizoram the Pangtokiba, Chief Minister Singi Oibami Pamda, Union Minister Yang Nalep Kiba, Warepni, Manipurasi, Puna Sakon Minana Bohonabada, Ayat Papan Pibiganu. Manipurda Kanagumba Lupkarana Ban Amadi blockade Loktok Matamda Praza Sangna Nainabu Ban blockade Loktok Lavasu Miamna Akiva Litana Isa Gisat from Topataba Inkang Japiu Haina Fongdoke. Akhoi Manipur Praza Mayam se Miwi Kujo Kurna Hector Owning Toning with Ogdi Tobum Towe. But see government to Yaroi. Akhoi Zilla government issue Kurda de compromise soon to Doroi. Issue Kurda compromise. Quit Leminasi, a queen has it. Puna Sakon Minasi, Puna Leminasi, a quick cannibal Leroy, cannibal Tamoy sing to Mabel Leroy, Amatus when a Sakon Minagadavini. Can never me and Tamoy have any quay. Madaida, Tugaina honor could do the Equimadoko, Gomen, in a quay or welcome to Orgasapkani. Romi Industries Ki Awangupuk Lamdamda, Hanboina, Kung Aduda, Industries Minister T.S. Bishojit. Amadi, Education Minister Jesh Radish Shamsu Saruyake, Chief Minister N. Birena Makatana Fondo Kibada, Manipur the Ladybat, Tonganba, Bank Singna Loan Piduna, Laira Bamio Shingda, Masamasabu Tabo Pizanaba, Loan Tanabada, Loan Bank Singasi, Karavara Kaktiki Oina Laiba, Bank Sing Yamde, Manipurda, Lyric Hyderabad Harol Singh, Masamasabu Tabo Pizanaba Honarapada, Mating Pinanaba State Governmenta, Lupa Kro Kuntramanga, Katuna Tamle. Manipurda like Suhairaba Singna, government ki tabak Tangai Duna Livagi Mahota, Tongan Bas Senfamda, Isai Sabu Tabak Pizanaba, Honabatana, Manipurgi, San Milon, Amadi Santi Oiba, Lebak Ama Oibangam Gani, Isan Isabu Tabak Pizanaba Honaba, Matautare. Romi Industries na Pakalag Liba Tabak Thoram Singasi, Ano Balenga Asi Pandamdi, Mac in Manipur Habasini Haiki. Industries Minister T.S. Bisosina Fogdo Kibada, Manipurda antibiotic Hidak Saranaba, Sarkars Nahonari, Manipur the Tabak Pangdabagi Awabla Riba, Sikara Makai Konganaba, Industries Department, Tongan Pangdraban Harol Singh, Tongan Makalki Training Piduna, Masana Masabu Tabak Pizanaba, Lever Department, Akanaba Taurangama, Lokale. Manipur da Putoliba, Tongan ba, Polam Singasi, e-market, website Hanglabadi, Equi economy da, Asoba, Kanaba Piba Ngangani Haiki. Nasiki Toronga Mailena, Handak board Nalova, class 10 Giparikada, Topper Kunmanga Gimanunda, Topper Tarahum the Yawang Amkiba, Tiny to school Amadi. English Singani Taraturta, Topper Kunmanga Gimanunda, Topper Taramato Yaukiba, Gramalabas School da, Romi Industries na, Lupali Sing Nifuni Fugalena, Memento Pituna, Ikai Kumnabotki. Handak Nauna Hangdoliba Romi Industries ki Kungup Saranaba Machinasi, Jainana Saba Machini, Machina, Tongan Makalgi Kungup Sing Sabada Natana, Nomada Kungup Lishing Mari Hena Sadana, Putopangamba Masini Hairi. Farmer Kayada Nganu Amadi Yen Masa, Ohomo Mamalda Piramba, Veterinary Department ki Makada, Lamfel de Laiba Duck Farm ki Hatchery Unit ki,
incubator machine asi Lamphel leba Manipur duck farm gi hatchery unit ki incubator machine sing saubadagi namthakibadagi sisinaba yakidabna maramurga farm asidagi yen nganu masalaroga farm tawriba farmer singda saunu khujung chadaba kaya mayokna lehari hana matam sana nilakuthi da muttunu leraba matung sahi kun hena nilakuthi da muttunu leraba duck farm asi sok lising aniga 35 da amuk anna lamphel patta hingkal anduna telaba sahi ahumnom asida yen amadi nganu masa puthokuna thabok phangdiba naha kaya da piba horokhibani ngasidi farm asi mapung mari faraba nganu satret rom leiduna nganu singna kolakba marum sing adu masa olanduna miyamda phone masa fangnana matamdugi veterinary animal and husbandry minister Govindas Panthaujamna solising ani tatukta hatchery unit asi hangdokhibani sahi adumakki august thadagi miyamda nganu amadi yen masa phanba hokhi adubu handak ikhang haudana thokhiba ising ichau aduna hatchery unit ki incubator machine namthakhibadagi machine manungda masa olanaba yawa farm gi ye nganu marum amadi atai farmer singi yerum kaya taki adubu ngasi fawda Manipur sarkar gi mari lenaba singna yengsin bidabadagi mafam asidagi nganu masa lauduna loiriba farmers singna nganu sing aduna kolokpa marum sing hana duck farm da puraktuna marum amada lufa ani ni piduna masa olalambadu ngasidi yanai incubator da lufa 10 dagi 35 fawwa piduna masa oran nabagi thabok chathabada sail ka hena tingbana farmers sing da khudung chadaba kaya mayonari amaromda hingatpa kuidriba duck farm asigi masinjak supply tawriba agency adugi apunba sempam lupa lakh yankhai hena pitok pidebdanatana farm asida sizinakhiba tawkhiba thabok singi sanction order sahi ani hena pitok pidebdagi ngasidi duck farm asi hiram khudimakta awat apadana thallaba amuk anna mutkhiba yawagi phiyomda leiri asiguma phiyom asida farm asida yengsin bibagi mahutta mari lenaba singi famnaiba singi miyoi kayana walk order paidana duck farm manungda mawung maril tadaba mongda lambi semjinba amadi sang semjinbagi tabak chathari sibu phim asida Manipur gi tabak phangdiba na singbu akoi tabak pigni haibagi asepa thajaba kaya galuna lageba anawo sarkar sina hingba kuidriba duck farm asi amu hanna mutkidana ba kari droga phagakata haiba hiram kya da yengsinbiba amadi mathau tari cameraman jiban galuna pagumjriba Indra ISTV news Lamfen Nungba Community Health Center gi awat pa Dr. Singh Hapu laboratory technician amadi darkar oiba staff amadi infrastructure sing thamgadabni haiba dabi tawduna Nungba area na matam kaktana national highway da ban kaukibadagi lambi asida makhal amatagi gari chanakhidre baraktagi khongsang phawgi manungda ban sogatpa miyoi kyana lambi da thoraktuna asar ok sing thingbagi thabak chathari Nungba bazar khongsang bazar amadi Khambirol bazar su matam kaktana thingjinkhre hairi Border Area Development Program gi chatna kanglon semdoknaba State Cabinet na lawkiba warep yaningdaba phongdoktuna hawkiba hing nungai dagi September gi tang amagi ahing nungai fawba pung nifunipan gi singi district singda total shutdown gi khongjang hawkhre All Manipur Border Area Development Association na sangsiliba total shutdown gi khongjang asina jingi mafam singda chaun akaiba pikre palelda miyoi kyana lambi thingki Amarunda total shutdown gi khongjang asina More town da su chaun akaiba pikhi khongjang asibu sogatpa singna Imphal More lambi gi mafam kayada lambi thingbagi thabak chathaki All Manipur Border Area Development Association gi secretary LS Sekhojang Baitena Border Area Development Program gi makhada lakpa senphambu tender system oina onthokpa yaningde haiki LS Sekhojang Baitene tijangnom gi ningthongni ado hojik gi Tinopalgi Ambadagi General Secretary in a pui. Handagi Equina Banto Busi Atainate Nahangi Tuzan Puda Cabinet decision loba BADP Matang the Mahoina fall 5 lakhs gi village outside na Paikat Piaganina Roman number fall the Tambado Madusuchat Nade Aduga Mahoina Hojiksi planning singna duga government na 15 lakhs digi proposal to dum sim le proposal to we ado proposal to budo tender da contract da chakani hybrid da ekoi village form to khre handa ngasi handa ban to busi tinopal khak nete akul to we social police to we ada palin chandin su to we ekoi na masidi Village authority gi
पावर दो लौथोकबुगुमना तवे दो मसिगी तौबसी सेंट्रल की गाइडलाइंस नते स्टेट ना माना अपामबद तौदे अखोइना जानिंगदे अखोइना गवर्नमेंट ना ngasi रोल बैक तौरगा हानबगुमना विलेज आउटना 5 लाख दी 20 फाउसे अखोइ विलेज आउटना पाइ वर्क एजेंसी तौबदो मखोइना हजिकसे टेंडर ला चकनेबदो अखोइ सुप्रा जानिंगदे मसिदी रोल बैक तौदि मथंगदसु सेन अकनबा स्ट्राइक अमु चथगने ना ए फोंदो जिनिंगे चिंगी लमदा जथरिबा पुंगनी फुनी पानगे टोटल शटडाउन के खोंजंग असिना टोंगान टोंगान बा चिंगी मफम क्यादसु अकाइबा पीरी हौजि पाउगी मरथना तेम ब्रेम तंग लौजरी ngasi디 suara hajinge ture lai ture kari no tu tije musi kari yobzo diskoni ne adudi sanagi mohut yangna sinba yamdre Changi labor solar padeli producing attaba akchak choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungarataba singidaba amatta naraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule with changi sinabiyo Ladies Fitness World Keshampat Junction Tidim Main Road Hakchang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man 100 meters from the outside. Pure, clean, and healthy water. Break mutungda taram namu oksari makataba pauda. Wangkai dalaiba St. Joe's High School ge Annual Science and Mathematics Model Exhibition ngasi school asida hudokre. Nimit nini supna pangthokadaba exhibition hudopagi thoromaduda Imphal East ki ZEO2 gi ZEO M Premchandra, St. George ki Principal Reverend Maria Chinglun, Administrator A Indra Kumar Yaungna Marilenaba Myoishina Sarugyake. ZEO M Premchandrana Sakolakpagi matung inna Malem Masida Myoibana challenge kaya thengari Mairoi Singna innovative idea puthokpagalorena Mairoi Singh amadi Oza Singna larik ta yauriba singadu munna nainaduna henna phaba wakulon puthoknaba honagadabane sarkar gi maikai ki su pangba yaba sing pangnaba honagani haike This scientific Inspire Award anomaly. Masigi Inspire Award si kumai to bin hai kansda. A very simple name. Noina innovative science idea ama wero any idea ama leibo matam jinsda. Masigi write up copy ama. Masigi magi submit tawna na wa mafam du leire. Whether masigi school si toromda toromoidra ai madu madi keno to gongam dre. Madu to biraga di am phare. Masi tawta gadi angang duna scientific model ama putoke na. Financial help is government for about some 5,000 or 10,000 something like that. Government side innovative ideas in Putokana Akan Bami Zangi, Apik ideas in Sinapunza Laga, Asoba idea Amas Laga, I told you, Mio Kunagi, humanity, Apava Sakana Lambi Mada Purana. Thinking to ba hazana wakan khan ba no yi wajazing di idea lawraga adamai to dana wakal ji chathal si Sasona English singani maridagi English singani taratret fawgi manungda drug overdose case sawnga nifuni thoi thengna kibada mioi chamnga kunma thoi gi punsi kanmangam kre mioi amana laikhidre haina sasogi secretary RKTK na International Overdose Awareness Day gi thoramda phongdokre ngasi sasona sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba thoram aduda amjogi president Wangkemsa Shamjai Max ki project director Valentina Arambam amadi Imphal East ki district AIDS control officer Dr. N Romilana Mariba mioi shingoina saruyake RKTK na makata na haikibada overdose karino haibadu miyam da khanganaba awareness program asi pangthokpani drug saba haibasi mioi bakana na sunu siba hongnade makoi bu tathi tawina tawbugi mahutta awat padu karino yengbiraga makoi bu support tawbigadabani haiba wakhalona sida sasona sangsilakpani masida civil society organization singna mateng pangbiu haike
लाक्तोरिबा प्रोग्राम सिंगसिदैसिदा अखोई मणिपुरदा लैरिबा सिविल सोसाइटी और क्लब संस्थान मयाम लैरिबा सिंगसिना अखोइसु कुइरे मणिपुरदसु सही कुनगी मथक्ता लाइबा पोट मॉडल सिंगसे सि खितंग ओंथोकपिरगा ड्रग चाबा अमसुंग सुंबा मयामना एंटी सोशल नि हाइरिबा मयाम सिंगसे अखोइना कमाइना अखोइना पुंजल आगा सोंगी हुजिकी मॉडल सपोर्ट दोन पानिसिदा ओंजल आगा अखोइना अमतंग मतेंग पांगागरी मणिपुरगी खुनाइसिदा करम ओंग बलाके हाइबगी ट्रायल से अमतंग येनिंगबा हाइतारे सासोगी साइटगी हाइजनिंगबा सानबगी लमदा मणिपुर के सानरोई सिंह हैथोई सिंह थोइबा वाटपा लेते हाइना IJA आना संग थाखरे वफम असे मंत्रिपुर के दलाइबा IJAR साउथ हेड लबा सानरोई अमदी ऑफिशियल सिंह पुंग थोकटपगी थौरमदा मांगना फोंदोकिबदि मणिपुर ऊर्जा हाइना मिंथोंदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा सानरोई कोस अमदी ऑफिशियल सिंहदा अचंबा खुदोल पोट पीकी ममांगदा रनर अप तारकिबा मणिपुर की नुपा मसा टीमदा लुपा लिसिंग यांखै चैंपियन ओरकिबा नुपी मसा टीमदा लुपा लाख अमा अमदी अपुनबा मणिपुर की टीमदा लुपा लाख मंगा की सनफाम खुसिनबसु लेख्रबनी मेजर जनरल बीरेंद्र सिंहना मखाताना असम राइफल्स मणिपुर की थोइदोक हेंदोपा सानरोई सिंगु पुंग थोगतुना लागले स्टेट के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अमदी अटै बॉडी क्याना होनबदगी मणिपुरदगी इंडिया गी दा नतना मालेम गी मसक नाइबा सानरोई क्या पुथोकप ngamba asi अखोई खुदिंगमकना सखथोक सफम थोई तुंगदसु असम राइफल्स के young and energetic and enthusiastic sports person and sports girls and women of the state to excel at the national level. लोकताक खोंगबाल द खुंदारिबा इसाउना सोहलबा मियोइसिंग हौजि फावबा रिलीफ कैंप सिंग द संगजफम बौदुना लैरे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ना रिलीफ कैंप अदु द लैरिबा मियोइसिंग दा तेंगबांगी पोलम सिंग कोसेन नखरे नंबोल फोइजिंग थिनुंगै पार्ट 1 तेंगबांगी पोलम सिंग यंथोके ngasi gi thauram adu da इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरमैन डॉक्टर RK निमाय IRCS मणिपुर के वाइस चेयरमैन नरेंद्र निंगोंबा साउथ ईस्ट एशिया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर याउना मियोय क्याना सरुयाखे हौजी अमुक सुहना अतेंब ब्रेमतंग लौजरे हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी अमसुंग मखल मखा के हार्ट ऑपरेशन पाक्तोक चरगनी अंगांगिदी OTM सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइनना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल OPD की खुदोंग चाबले जगनी अकुप मरुल की दमक रिसेप्शन गतानबी टेस्टिंग की फैसिलिटी फंगहंजरी लियो लमलोंग एक्सीलेंसी ऑप्टिकल्स खुराई लमलोंग बाजार तिनशित रोड इम्फाल ईस्ट ऐसु मफमसदा यंथोकजरी अदोमसु यंथोकपियो फंगबिरगनी 800-1000 cc दा fuel economy 22.5 km per liter अनोबा टेक्नोलॉजी की iSet अहेनबा पावर स्पीड की दमक चाही मंगा अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी का लोइनना टेस्ट ड्राइव बुकिंग की दमक तानबियु आइलैंड निशान नियर स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर को सताराम नौकसरे मखाताबा पाउदा WhatsApp group ama oiriba Manipuri Muslim Mirror amasung Integrated Development Organization Lilong anina punna khusan maduna ahumrak subo oina Lilong gi manung da lairiba isaun awaba nang laba mioi chamiyang khairom da sana thaknaba polam kya yanthokre thorom madu tum packet amamam amadi asa thau bottle amamam yanthokre hauji loisalakpada maroiba pau amhane pizare पाली बलेंगा गसिना मरम जादब इशू सिंगदा करिगुंबा अमता कंप्रोमाइज तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोक्रे अमदी मरी लेनब सिंगना मियंग संगदबदगी लंफेल दलैबा डक फार्म की हैचरी यूनिट की इनक्यूबेटर मशीन सिजनब यादना लैरे हौजी पावगी ओइना दी एसबी ने पिजरिबा मणिपुरी पाव मतंग सलोइजरे मियंग ताबी सिंबो मुकना